ngifika kukhona uThabomoko umdlali befaka number 12 obenzima kakhulu yeah mayifika uNtozo Sikhakhane uthi uNtozo Sikhakhane ngathi mangifika understand number 1 ukuthi kunomuntu okuthiwa uThabomoko futhi unzima mdala I have to respect him uthi uNtozo Sikhakhane edlale njalo ePSL abantu bemhlonipha naye kodwa babethi mase groundini uma ngabe uThabomoko ethi angenza into ethile bengiyenza uma ngabe uThabomoko ethi angimthathela amakhukhu bengiwathatha kodwa lo mdlali mawumbheka naye umzini alibonga igama lenkosi ngizothi mina ama youngsters ngiyawafumela ayashumayela bazalwane ayadumisa bazalwane haleluya kodwa inkinga ngawo anenkinga ayakhohlwa abantu abadala futhi ayabaphakamela alibonga igama lenkosi kanti we need to mind abantu abadala because they've got experience they've been here isikhathi esafikela kubo kodwa namhlanje usathi uyaqala ukuthiwa uphatha uhlelo athi usifiso mina ngumuntu wevesi ngumuntu wezambulo alibonga igama lenkosi haleluya kanti we need to go back to the principles of the kingdom umuntu mudala and umuntu omusha yabunamandla haleluya into engiphatha kabuhlungu ngabo banamandla ndawo zonke alibonga igama lenkosi because the power without order usifisa ke lo the power without order destroys isizathu sinye ngesikhathi eseshumayelile ucabanga ukuthi beyimprisana yamantombazane kanti akazi ukuthi ngesikhathi emela ubemela uNkulunkulu haleluya idinga abantu abadala abazomdisciplina bathi mfana ukhulumile siyavuma kodwa you need to be pruned you need to be cultivated awukalungi usashoda alibonga igama lenkosi abantu abadala badinga abantu abasha because leli bible abantu abasha badinga umntwana isolo esandleni sekhawu